kama aku tanah. Lagi itu lagi ya. Anu na waktu tenang. Iro mah kelanjutan iro peleng na emak dumba rona. Oh, Rono cerita lanjutannya Ren aja anu ya, madu-madu roku. Iya. Yang pakai di Burnir ki ala mak tuh. Rono. Assalamualaikum. Suci lebaran agar sempurna amalan berdoalah insan di hari raya. Ada leceh nih jelas Andre. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat, sanak saudara, sama-sama kita gembira. Itu terus tuh nanti Kalau siar pacet tau ke mana ci leje ke suruntan anak pabu ci meh pagur kecenin rara ya. meh pagur kecenin rara hanya lampu wah angkel yang wah Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak puji ditambah puji dikelip puji kocok mah puji iya puji kok ngerang gua Ya. perakakna umpaya ku apa gue sepuni lumu pokoknya tak gila mati cewek anak apa bulu wah Rioli juga maka ke istilah 100 tambah 80 cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tama kimena. Miwina. Kamina tama ni Mai. Sudah mana nak Sudah mana? Ya, sudah nak. Sudah nak. Wina, pas tu minum mata nak angkanya si bawa tak Sambilan ada Mai. Antara jawab apa nak Ina babe paku, Ya. ada loma. Ya. Ide anu na abi ma dan antara bepa na. Aku loko kerek Mas Yara, loko bani. Oh loki doko wi, Ye. kamera terota. Buka ye. Oh, mafle. Oh. Ide na ucang, ada tanda tu bepa. Makan emak aku ada di bawah. Oh, mata di mata, ada di bawah nih. Ye. Oh, iya pelena. Ini nasaru loki daladi atau udah korot toki. Ya nanti ada orang ngajak tuh, nah mereka di mau ke mana tak? Wah, makanya tunggu tadi temak tadi, Pak lo ke masyarakat nak lo rasi dalak bepa, ketua lo daladi Muhammad nak kelih di nuansa lebarannya deh. Ini telah bepa mata. Dek. Deh, rasa lengkap kakak komat tadi. Ye. Ini kasih lengan kakak komat tadi. Ye.
Dina, digago balik ki Pak dipuji manakku. Iya, melok Pak walay. Una presi olo amre. Iya nak, Mei. Hati-hati mana ki kalau lang na. Ada juga tuh mak. Malah pala sunak kak nak melok kak mah cobe. Baik, nuntas tuh mak ada spesifik. Anu semua tuh pedaki. Posisi kau mah pedaki. Ada sih nak. Anu mah, lo nama beda mah. Hah? Aga? Dia tuh selepereng telinga. Tega kilo malah ditebak mbak, na ditebak pa. Mama di tempat tapi aku cuma sedih masa kona, pak di pelaba ki mapi go anu marwa. Oe ma, harus sepi kuma belum bawan nih. Temaku puji nih sepi kuma lebih puji pirodo makun raya. Hingga anakmu puji mbak. Anak aja bantu ma. Koyero mu uji nak. Pama gelo anak na tawe, matan resiko lana. Menjeruk topa agama na, acam miko jolo. Kita le mesti kena mua. Mama, selalu kita leku jolo. Wah, gaya paham. Ada kak Stephen William, boy, harus apelin na anak jalanan. Mak itu nih. Mak bisa kira. Nama macam nak kata. Tele pada kak boy, pada kak Stephen William mak. Am bapak mumutan nembe, lo ni gana pa bene ko ato depa. Tapi bapak aku mak, Lo pepas lu sa pina. udah lo kepedak. Aku bingung tuh pak. Itu kena. Kenapa masa itu kena? Nah bisa disuruh pun apa joka? Bapak, iya pak. Sudah ada kasih demi lagi pak. Mapan sapi. Ya mana sul lagi pak. Ada bawan nih pak. Ya boleh. Ya di mana? Aja perojo. Tembak aku jam sepi. Tapi lebih puji periode akun raya biasanya pati mah. Selepas kita kak tu. Jelo. Ya. Selepas kita tong kak, pasan rapati mah. Sepiku pelik nah. Pak, Ya. kalau pergi pak, Nah karena siri kau minta di Mesir nah bapak umat tuh ada pak wase, lo pedaki, lo ramah bene pak. Iya pak. Mulai nih kira-kira makan kalori udah kurang baik itu. Udah ke itu pak, Iya. ke 100 lebih tahu pak. Sanggup kak. Tuh nggak mana? Iya pak. Tadi ini boleh kalau kuat kalori. Alamak, telur dia kurang aja. Jadi nama B nah. Kok nah. Selemak nah. Seratus. Ini rempah aku. Pak, punya waktu ni dia punya kepitu, ulang tahun bonus 100. Kenapa ketumbe? Betul ada. Iza kalau udah kurang ya. Mulai kapan dan anak tuh
Oh, Iya. masalah itu Pak. Napandre, alin Pak kamu jadi Iya. Aku gitu nah kalau di papanya aku nah Hmm. rale lagi dia pernah pura lele angkat aku dari orai dia pun rasa tapi mula lagi si dia di bawang agak dari dalam di papin itu Pusing aseting. Kuno cerana pala. Ang kaya ko Pak. ya agar nak Mako malabawin din ako pakai mabene Pak. Iya. mati matana tapi kau purna boting jangan bapak musur wajah nah jadi nama wajah Bapak ko jaji ka kerja to magaga ko sila man makai roda upuji Pak. Insyaallah ya ko aja si baga bini ko. oh cocok terbaik nak bagi musuh di sini dia pak jadi belakang dia sana Oh ya Pak. anu Alhamdulillah aku jadi nama. Alhamdulillah, kalau cuma bulan pangan, kalau pada mau berangkat, diuluk kai bulan pangan. Assalamualaikum Pak Haji. turun jauh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita mana Ayo kata deh saya mana naik mau baru-baru seperti kamu tuh Magalo to itu merapi nih kata tadi perlu Makasih Pak Haji, puji atas Pak Haji. Ini kata aku juga Pak Haji. iya Melaw kalat tu kiana ta ida sangi Fatima Pak Haji. Iya. wah harga nak ni aku decin terima kokoe tanah itu zaman Siti Nurbaya zaman Siti aja aku din Siti aja apa kayak lade mega lade ni kejadian mak kokoe pura boting di polisi dulu mindre jadi mak kokoe elona pa nana kita lama di utana Fatima kamu kamu be Ko boko Pak Haji ada sini boko. Tapi ko maku macam aku boko. kenapa kurang be batuan ada koe pura ko pale matu mabe na mulai mapasak ke hinemu sangko mo korokon rekenap kahil lahir batin kaya itu pokok napa nih yang kata cik di perlu ada ya itu rasanya mulai memanca di mang masuk ko keluargamu kamu ga anu mah pula bahasa kurang Ko masalah tu Pak Haji, angka mo Pak Haji. mau pula mal Fatihah Ko al-Fatih Pak Haji. Diwa pala itu bi ko alhamdulillah. Ko pala maatin mo makapada ko apa. yang tombe itu al-Fatihah na alhamdulillah napa ngopo nang kamu tama pula Ba ko masalah pa pungupo Pak Haji. Angka mas Pak Haji. ya itu pengopo ya tamah gitu malampe misalnya surah al-ikhlas mau malah al-ikhlas deh Oh ko surah Al-Ikhlas Pak Haji. Diwa pala tapi ko keluar lahu. Ko pala ada. masalah apa ini Tuhan ya matona itu al-ikhlas ya mata keluar lahu di keluar lahu nih mana sengi ya bahasa Arab al-ikhlas tapi tarni jo pada anakku Fatimah paya serahkan kepada anakku Fatimah pesumen awir nomu yang kemis tae Maga cantik wah Diwa cantik anak Pak Haji. Doa cantik deh Pak teman-teman lo atau gelo hei apa kina yang ke kemistan kata kata na lo yang keringa naletu kiki tapi ya anak
keputusan boleh ku idi bapak dia apa dia atau yang kena lu jodohkan anakku boleh ku bawa di keputusan nah. Kata sedih. Tak ada pengekaba, uhargai ni amare cena. Tapi engkau na pilihan hatiku, anak alumni pesantren. Oh iya. Kali ini kena saya keputusan anakku. Harap boleh terima DC. Bapak ngaji, mangan apa lepas ngaji na pertuan ke si balu sepiku, si bawa malah tu nak denukur. Ero dah sepiku bang ngaji, temak aku puji na bang ngaji. Ada lebih puji penata. Jadi dia akan apa dia? Lima aku di pas anak Dia cuma pakai tu boleh kampana aku cek, tapi bisa kamu puji moga dega. Oh, ingat sana bang ngaji. Asriani baru kah boleh Mesir, baru Mesir Jawa. Dia tak mana kami tak kau ni. Baik itu Mesir Jawa. Tapi bang ngaji, tolir kasa cinam berbiti bang ngaji. Oh iya. Iya bang. Asriani, sudah nak. Iya apa? Kena aku nak boleh Mesir ye. Metna peli supaya macam kro si tutul aika tenderan. Tapi pengaji, ida sengaja tak sedia ne agak tos ne jama. Oh ya nak ini termasuk sukses ni kontrol di Mesir. Kontrol zaman na makin boti, pokok boti kalian si doli. Pak metro na sekolah kalian. Pak kuitan atau pengaji, masya Allah. Dua cantik Makerah, pas cantik di Fatima, cantik kan ada Asriani. Oh di Asriani kedua anakku, oh di mana metode kita. Mereka letup kile konre tapi na dia di Eropa orang nak kedua pasal orang apa. Tapi kena puji kan aku Asriani jalim. Mereka ni nak tolak, bakal lari orang saya permita. Bapak pengaji, mata kami tadi pengaji, macam itu kita guna. Supaya dia tu macam tapi memang amanah supaya sebanis anu apa tapi pengaji oh dimakai ke semacam sinampu pengaji dia agak tapi di kemistang tapi pengaji lo kata naki iya anak Asriani tetes adik bui oh anakku ini buat spesial metode tofal martabai buat so supaya mama caya macakai ibu pokok na matengang mata soy. Jalo pengaji. Dia tadi selebu, Pak ukarawa jadi nama ukarawa sedih. Oh mak memang itu berberuangnya jadi nah. Tapi na pada mu kenali pada mu galau jadi na halus itu lah. Tapi pengaji. Iya nah. Di sini sokku minta nata di sini Asriani. Memang cantik tapi misalnya pengaji macadar kau di pengaji terbuka ke si cedek wici tai iya nah kok di situ kata buka beli jauh si nak cadar supaya ni kemistan tak kena seralak deh kare Iya, Mbak. Iya. Desir pasir di padang. Muhammad ko agak ni iya deh astagfirullahalazim Muhammad ko maka dah memang kau pengaji selebu gitu pernah boleh masih maka pengaji ngapa berilah dia nak dia mau jual berkenalan aku Asriani oh iya uras tuki nemu di kali mendre yang penting loki jadi nih apa kata pengaji ya dia setuju Pak Masumi nama Janggo karena boleh masih maka pengaji Assalamualaikum ini jalan nemu ini jalan bagus mesti cek deh udah kena Assalamualaikum Bang Haji. Anaknya masih kakak. Gani utaro sirik rialeku. Oh, mapakor boleh cerita na. Dia na tuh lihat di penasaran na. Iya lah tu ni nenek jira peleng salah kahmatu dan si disambungi atau mebuki pelelengnya. Ada tante ke bepa, makan emakku.
ko di nasarul. Noto siki maga. Jangan madu korang ngaslau mereka di pau puji mana tak? Action. Kowe rong puji nak. Awe. Astaga. Nah, kita sedih tuh. Kadang pengekaba. Jalo.